Feliz sábado kuyamasi. Kunan ñawirispa kasun Diospaj qillqasqanta. Chayraygu invitaygi kicharinaykita kay libro de Salmos capítulo 103 versículo 1 y 2 niwanchik. Almantinmin Diostatata alabasaj, tukuy sonqomanta alabasaj. Almantinmin Diostatata alabasaj, mana qonqaspa yanapawasqanta. Yuyayniyman hamun imaynatachus Diosninchik yanapawarqa, noqa estudiasaqtiy universidadpi. Seguro qampatapis kunan yuyaychaygi Diospaj bendicionninta. Chayrayku saqesaygi tareata kunandiyapaj. Hap'ispa papelta qan qillqanayki tiyan Diospaj bendicionninta kawsayniykipi. Hunt'achispataq tukuyki oracionta ruwaspa. Ama qonqaychu kay yanapawasun graciasta qunapaq Diosninchikta tukuy ruwasqanta kawsayninchikpaq. Bendiciones.